academic session houdringai mahiroi singda lairik fanghangadabani. Board of Secondary Education Manipurna prescribed tawduna class 1 dagi 10 fawbagi tamnariba subject khudimaki mathau taba lairik sing mahiroi singda kumja lisingani kungataruki anova academic session houdringai fanghangadabani haina Federal Students Organization kanglai pakna fungdorakli ozamasi khoi chahi khudingi session haukraga khoi textbook khoi fangdaba masi khoi awaba si kahari kok nanabagi chahi si bosom gi title lauduna mahiroi singi khalaga awaba si kohanbiu hai kohanbiu hai pani uza sometimes uza kamani gingbe len issues khuding maksi ai khoi stakeholders ni loinam claim tawle le khoi jiko masa masa issues masa dagi horga chaw bau si leibak ki ba dagi miam gi chatra jing ge ba kholau jing je hek laudri bau adagi hek irang tawdri bau hek khongdri bau khoi leaders jing je mana kong je khoi yashil la khang dre ba ko natona iru jaba da mojina kana ma phul laga kana ma hora sa ba phim dre kana ma ta da phim tor ba khang dre ba ko khar khar ju ta ba dare kana ma khar ju ta ba kana ma sing chang phul la tor ba khang dre ba ko hajik sidida khoi tanglai pa ko sidida khoi federation ko federation student organization tanglai pa ni ko fesok ai ni ko fesok na ta le ba demand je masi masa ke interest na te ba se ko whole mahiroi myam si ta lai ne bantra adi academic session houdringai da mahiroi singi lerik phanga do ni haibo hi si masi ekoi na haibam thokpura government ma thau obam thokpura ba su khanam change ba ko ana academic hiram khuding makta government da kari seriously lawri ge haiba si madi ko question hangbe lai ba ko se academic session hori butungi mayam na di hai ko khogi angang lekai da first ara kana second ara kana top position lora kana tra kana second class ara kana adai pass ora kana lekai da khogi MLA sing mayam je khogi certificate mana api dana ha mana api dana good kain taw tungi mirong da yai fanna ba afa thawam taw si ko kain advice ni phajam pi dana ha adai phi phajawa sela ani adai ai loina makti hajeroi ko mar to well qualified osmi mayam yauri adai mayam sum chata bi dani sim yeng jai ko politics tori ba politician ngai je mai magun je kai no je khoi khangdre ko hadak bihar gi election do khoi Facebook ta kai da unam matam da ma ubira mani ko masagi hindi mayek tu pa ba ba da dum mayek ren ta da ba dum MLA ma kholai ni pramani ko si na India gak tu ne ba dro state ngak pai si India gak tu ni pramani mai magi state ki le leaders ngi na mai state ngak chara matung da apun India jo ngak tu ne ba dro ada miyam gi mihut ne lai kang bu sing mak ta dum sometimes kha yawe ba ko yawe khoi si khoi mi gi dum ne ra ga khoi mak si dum yawe ni dna khoi mak si dum century yaw ba ha century yai ba ai hai na isa gi loram ni jari isa gi am jari MLA mo oira ga English ngang da de MLA mo oira ga Hindi ngang da de le ba ai hai na interview loning mami lai sing do loning mo lojira sunu ma translate ma tawjagi ni pramani ko translate ma tawjagi ni na ta kadang sagi ma ko kana din ma hangjari ma jumare apawo foreigner ma mo gera India gi laiba any apawo journalist ma gera interview loning mo botane ai hajani ngi di kitang ngang bada nungai da ba leitar ga di isa gi ron phajana ngang bi lore hoi adom da translate tawjagi ni dum pramani ko ado kitang ngai da shwer buduna maram ka ka dawre adum aikoi da ngasagi aikoi gi leader amagi bagundo sai ada khor ko yaure e ko ado angam ka ngun ngam shukai dire ko angam ko ngun ngam shukai khoi hajini adu den adu su mu ko dawre khoi pam jari se isagi iyo le jari banina khoi parliament da south india gi lai riba ngasagi khoi gi phajom mo bo se pa kang musing do asagi baro da pan people lai gino phajam na mai mo people lai di yes khoi ju ining tho le semana sa adu pi di ko pramani ko adu pi ri hai da khoi da ngasagi ngasagi khoi da kasu kai o sigi loan je karam loan no karam ba state ki no ngang ise kara no singang ise je adu ne han magul je pot amane pramani ko adu mang bi lore adu bar a center delhi da phami ba khoi masa khara masa mau khara nan ba mau khara noi ba esi ka ba ma kangu sin du ne mo je ngam na dum khulu ta ma hai kari no nei kari ma hai dum da hai lo mi ku jini kai no ma ju adu gi oba communication le ra matung da ne o manipur je masa gi mayek marol masa gi jati masa gi furup ko tongan ba jam sathi ba tongan ba mo je ai su ya da poram oi bani ko gai je ka khanam chang he tare adu khoi gi ding sai gi oi language is not for knowledge ko knowledge nate only thing communication yi wani tra communication no yong no hona ba khar taw phom do taw lore adu yamna seriously manipur gi ba wari man li gi hak tare ga di isagi lon da phajana libi lore bi ko adu translate to jini khangjari mai praman ana khoi na amu ngang ba da heu da ba da gi isagi iron phanai sa bai wani phana hai ba sa bai wani haide singe lai ba khoi mi sing je taseng na ikoi na mi miron nga mi lon nga ha tam da some percentage khari wani ko aya mana ikoi ka shu ikoi am different part amane ba manipur gi india gi lai mai da north east ki manung da hero india gi lai mai da hero ikoi manipur da khundari ba ikoi fruit singje am different part amane ba hadi physics cha oiro ngang sangang oiro living style oiro
loan oiro yamna separate ba yam tuan jaba du yam different part amane ba sigi different part se mainland India gi leiba lifestyle du marana sa hai kan da khoi angau tar kan ba mi gi fitter wang kamu sing du ga fitter wang kamu sing du ga ai ga ori ni jogoi samino hai radi ai je pura kanom utab nitro magi ai na hajeningi di part magi Delhi gi mayon gi leiba kamu sing du gi magi lifestyle du na magi lifestyle khalamani adu gi manung du dai khoi na yamna marana sa mi na ya da pur khale hai jabni khoi jir potu ko hai di khoi khoi ko saktam ma jari ba ko saktam do ngakna respect to chan jai ba ni khoi jir potu no mai na same thing haju lai bosak ko hai janingi di se academic session nama ko haudri ngai da mai ro singi lek phanga do boni ga hai ise masi government na lai ri magi bai na concern department sun rai tare ko concern department sun ma do sab sana interest of sar jing khan bi da kan da chama do phangna phana do boni ko phangna phana ga do boni ma do phangna ngam da ba adu phangna ngam da ba ngai print ka ya da offset ga whatever moina pi di ba magi private ma am do adu ma am do license ka kera khokya tor kan da poto mai ro sing gi da ma di any academic session ma ha holding ga mamang da da ka magi requirement election phangna do boni ga che government ma se announcement to do boni na tra ada adum session loira matung ma da lek phangda na ko chen da bagi wari do khoi idna pramani ko ma se adubu satra singi lup amana satra singna praja singna laura kan da hek ta boin tawe ko adu laura kan ka ha kani asma yam se irang sagali ko hek to irang to chele mo ta sigi blaming jo sai ba khoi to ko ILP du bu karam ba government na pirak hige maning ka karam da irang hawdana ILP du bu manipur gi khala kan da manipur gi nusibe khala kan da piram ni ga hai bra ba satra siri mi lirin imai bin mayam butna nelini imai bin mayam tiar ga kapsalini satri masam khori ni ko satri uniform sile ba satri do mafi ba singi ni adu ko magi irang mayam tu da siba na ba da imai bin mayam butna net ba kawo tor kan da yak ta kan da thagi si pi hok di phar khala kan da kai praja khala pi bi rap ni ko ga na adu credit goes to mother praja gi I hope na praja gi support na masi phangwani ko ga da hand ni nge ba ko adu hajiti ekoi to bi ni ne ga he hoi government na to bi ri ba kamu sin to bi yam phare mathau ni tawbutabu tawna ba gi da makta pressure pi rakhiwa imai ben mayam satri mayam sudi maru thajo di makhan bi aro ba ko adu maina manipur gi issues je lerin khoina sum jing jaba matam da any issues apik pa da haro achok ba je lai ba leaders ni na masana khangna in the interest of the khogi manipur imale manipur gi khala ganda apik pa masa mayam achok mayam je tana min na chimani tawrasi chimani pangtho si gaina handa asam gi government na magi ST gi khogi magi kaidare khogi taru haidare ko khogi tribal community taru haidare ko ST demand pi do na cabinet de disilor mission ni center ta thajal lebe ko ai khogi ju yabana sini yadabana sini do irang je dum sangda thamai mota ST chanbada yabana sini yadabana sini yarode maram sini yabe maram sini gai je tare trathron ne matung da yagdo maram ne na poto center na state na madu ore logi kam kai ge ko ni bo den amana ST gi wadam ta any issue dai ne pramani any issues da ha issue mangai thoi be issues me ajun te khoi kuki narco terrorist drug mafia ka ngu to ki ba lanji khoi han issue me ne thai thamai wa ne ba ko sigi issues da focus to wa ni maning da issues me ama ko nanjala le issues me am khoi leiri ba ne ba ko issues me am nanjala leiri ba ni adu issues me am do state lengang na ko state lengang na sai ka hai ni phaja phajana warep lobi da chap sarana ko meyam gi ba irang lak tingai meyam gi ba ka sai kholau lak tingai da ai khoi simai tawrabani ko simai warep lawrabani ko gai se lohon ngmele habani da ling aduna haju lai ba satra sing gi ba issue sima su ta sene koi tarai lo phate aduna sai fesok na ga hai ba pham se yam chumi mahiroi sing gi ba academic session ma hodu ngai mamang da magi darka level le khudi phang na ba se masi ko me mathoni phangna phona han view chapcha action khot view commissioner lai ba director lai ba sorry magi related department magi bureaucrat sam yam do mathau to bi ra kana chap chap ma du sara sing interesting bi ra kana to bi ga do bani ko to bi ra kana ma du da nanghan da ba thoi yarok ta ba ma du sagi neglect to ko musin du di action khot view ko chukai di pramani ko adugi apa ma thamjage aduna issues khodi mok se manipur gi issues khodi mok si manipur gi lai bi ba du assembly na tam chana warep lobi dana praja khanbi dana irang thokri ngai problem thokri ngai da tasena ai khoi phajana decision lo hon jani ngai phum do sai thamjage yam nuai je ozana